Amazina yanjye nitwa Willy Uwizeye, ndi umwe mu Imana yagiriye neza iyi mpano yo kwiririmbira muri iki gihe. Nkaba naratewe iteka ryo kubana n'abanyarwanda muri convention yabereye muri Chicago. Nasanze ari ikintu gikomeye cyahabereye kuko imitima y'abenshi yarahakiriye mu majambo twumvise, mu buhamya, mu majambo atandukanye by'ukuri Imana yarasanye imitima yacu. Niyo mpamvu namwebwe batumiye Texas, murahawe ikaze mwese itariki 5 z'ukwezi k'umunani. Ntihazubwire ubura mwese gusa wimukizi k'igihugu udushire hamwe tuboneke mu bwiza bwawe, isizo menya y'ukuri mwami nitubumwe dushime izina ryawe, nitubumwe tuvuge kuri umwami, nitubumwe mu rukundo rw'Imana turagusabye. Abanyarwanda nitubumwe dushime izina ryawe, nitubumwe tuvuge kuri umwami, nitubumwe mu rukundo rw'Imana turagusabye. That's hallelujah. Turagusabye ngudubumwe. Nimuze twibukanye tunasenge imitima yakomeretse, imitima yababaye ibashe guhembuka, kuko nta wundi abishoboye atari Yesu Kristo, nta wundi abishoboye atari waturemye kugira ashobore kudusana. Kandi murahawe ikaze, kandi ntimwibage no kuza gushimira Imana kuvyo Imana ikirakora ku gihugu cy'u Rwanda, kuko turavye aho cavuye naho kigeze byose tubikesha Imana. Imana ibahezagire, muratumiwe mwese abari muri Canada, Amerika n'ahandi hose. You are welcome all. God bless you. Thank you.